navuze ijambo ry'Imana bose baranyiganza wanyigandije n'ibibambazi Pasteur Mbegeti ibaze ndabizi mama dada ndakubaza uyu mukozi wa kijiji ego kiguru kumuyambaye igihugu Chishwa haha urumva utareka yagasase kuriya mukobwa harira umuhereze ugashikiyo kimuntu uranyu muhereze yeshebebe umukobwa ashaka kumusambuza urugo what kwanza damu kona nakagashweka kiwe kumupira hariya muhereze mukiponda serukanye hama muhereze urugo wetu umukobwa mungaruje mpagarike ngaho nyine nanjye ndakangoza nkurangaye wanje tanyosha shekari sheka indani shaye ya bileka chizo
Attention, Kilimanje. Are you ready? Não bouge pas. Préparation. Hallelujah, fata Bible man. Pause. Hakuna kucheka Becky. Ndaua mtu. Wewe unakara mu pastor. Akweze papa kai. Acha ni round the Lord. Becky. Uburofa. Akweze yoboka. Unayamba Becky meza. Jule se. Yamba iboka ntagiye kujugenga. Ona pastor subira haje. Becky, oh yeah, Becky. Reka muravuganira muhira reka. Becky twaje gukora. Indirimbo ende bani boy. Wewe muzi. Nini problem? Ushobora gushaka abantu mucha challenge. Yo ubivuge challenge neza cyane. Akipasta mape ngara mu. Becky subire tugutuma umuvyeyi ko ye. Mushobora kubona bamaze kuza bo muri ntuze bakatwete by'amarepetition yabo kuri kwambe. Jurandi hano je na jambo ry'Imana gushikaho n'abantu. Ndabona mwahezagiwe n'akayashu. Eko. None madame. Mbegeti unaanza furugani. Onga.